Ke second nong tlu football league kom jong senam R1000 pusau kala poin sekapakut ia kepala peniyat tak nong tlu sports association haga jengelamu presiden usamla return mersing ubedeu chairman ke NSA football committee uba shengan bolang singkli ubedeu general secretary usamla value stars iem bat kentup yaki wei de ki nong yalam kani ke tournament kala poin sekasngi bakhadu haga jengele kai hapdeng ke Sokhar Sports Club persya ke D1A Sports Club ia kepala penlong Hamadan Umden raj nong tlu Ribhoi district haga no pai sngi jong ke arpasau terik unailer R1000 arpasau hakane ke sngi lawan bansaki kumukong sandau samla Alvito Nongsi ubedeu presiden ke RBYF Nongpo Circle nang tau presiden ke Hito Umden area usamla Marius Malai Presiden keseng RBYF Umdan Circle usamla Ponders im bat haka jinge don lang ke senjuk kirang ba snong na kisnong beper bat daki spangut ki paj ba pat kinong kersan jung ki arteli ki tim kilaya shong saudong kamadan daga jing shong shit bat daga jing kersan shit hem yela ki jong ki tim hakane ke jinge le kai hapdeng ke Sokhar Sports Club persya ke D1A Sports Club bat baro arteli ki tim ke jinge le kai kala long ka bayak hat ki player kila persyang ban penjob halaki jong ki tim bat haka bajan kut ke jinge le kai ke D1A Sports Club kala yo ban penki jar shigol persya ke Sokhar Sports Club bat hakane ke jinge le kai jong ke second nong tlu football league cup R1000 arpusau la yo ranam ladu da ke D1 Sports Club harengkat ke song pisa ka bakot hadu arpo hajar tingka bat ke Sokhar Sports Club kabala yo ya ke kerdan ba ar harengkat ke song pisa ka bakat ar hajar tingka haba ajing kren nakaliang ukongsan usamla Alvito Nongsi ula kentu yaki player ban ya lekai bakin ya telilang hakaju katong ban penjob ya laki jong ki tim Shushu ulaong baki player kim day bandu mensim habaki ya lekai ki day ban ya treilang ban wan ra jing jom ya laki jong ki tim Gabungan Bata Sokhar. Kemudian terus keluar jangka dua. Kata aku bagi kentin ngajak ngasat kemau kapor mengalir kai unity strength. Lada ega unity te strength ega semua kemau pra. Merau dah. Defender semen berlau sulah kai, striker semen berlau sulah trap. Winger semen berlau sulah kai. Left wing lecharaj wing berlau hi. Semen berlau sah merau lukai. Dengan ega unity. Dengan scam. Tiga players kedon kata unity ke disiplin hagri giski hunada bapela kai bapela practice ni scam ngin yo i ka sap ko thong jong pi menta gaski bat sagaboy ngako abnong yo pi kun bala mai thang mane dari presiden jang hitum dan area ke disiplin ke degawai bangi joong nagapor chapor nam tagi players namar claim ke disiplin nginam yo kano ka game ke babang era ke disiplin dia dat pradi dan merejemut ke separa memuhai sebang dia pun kunci ke sap ke thong merdai hagi di kesi beladab nangai scam piro lai poi pi sagi tournament beper nangai scam baru ke player sani lai poi pi hagi game ke beper tournament ke beper la jo pi balakai la chi bi gumno ke tim lakai di nangai scam mentang skiro kunci pi ya kata kejing sobang kejing iya juga football nangis scam pen iya ni mentagasni kesagawai kene ke kentin ke bakung sandu na bro ngajurong ngapor sepor nanta three players balada chatep sigol de damong se saje ke tu kejingit ngat bingol de la rem hoy mero song ta para ngat bingol de mot phaiga de tap bang se mero ta kata aga woi vi yele ban kata ke mensim menong ba lada kono ga opportunity jo pihak chat vi namar kan ma woi gadi kekentian bekeren Sunil Chetri omo kuno bagi player sapo ke game jo bang ketaban 1 minit la 2 minit
Kendai pun minit lakai bi tambah way player jo ban bat tan 10 minit la ni 6 minit. Bebundu ke bat ya bol de goalkeeper. 7 minit jo ban bat ke bol. Batam ke player jo itan 10 minit 6 minit. Nomor bila man bejo pi bol pass pi temut tan si second jo pi bat ke bol dimur dai. Lara kaum pi baro wan gatan 10 minit la ni 6 minit. Bebundu striker babat bol do mata di tangu Lionel Messi. Yo utang lai minit ban bat ke bol ru. Tengah ni scam la da mi gi substitute atau radam cisno. Cilem mensem rahoi pra. Katu gasan mit ke bangsa ro katu ke Chong Pi. Kenma hoi, kenma merno pi World Cup ba job ke Germany. Biar mi halas minit, kenma wi. Biar mi halas minit. Sotang khatan mit hato por mi du player. Tepo argol. Mero ta para. Hagine kisni kumbang layoi ba hakliang jong kispot. Kamtam nakidong berkitahan kicungi. Kilabun, kihimen, kipara, kitai samla, ki samla senrang, kibla kiu ha kispot, kibla mi madan, kibla mi nakidong kitahan kicungi. Ngangai iskam langba kane ka tournament, kaba ka NSA kalashim, ya kane ka senjam. Ngangai iskam balangba jong kane ka tournament, kimi kita kirang kensai, kimi kita kirang pawa. Kirang pawar kiban mi na po kane ka dong kathan ka chungi khamtam na po kane ka themang tulu ka chungi kumbang lei hakiwei kiwei ki jaka kane kumbang lei hakiwei kiwei kisnong ki district ki state ni ki player football ki bapau ki bami isakman tagada mo ong epi ngai skam balang ba kane ka tournament ba ka NSA kalashim ya kane ka senjam kan sei ya kita kirang ya le kai football na po kadong kathan ka jumi namar kumbala matpang dari masa presiden Iriton Masing kumbang layoi ba hagini kismihi kamtam ka kijingle kai sport ki baper kalau ada ka wei kata kalat ban aikam aijam lane ngila banong kadai ka wei kata ka ban aikamai jakpo yang ba dia pi nga ai kublai pi baro hagani ka por kamtam hagani ka sni kumbang laong mene na basdang Iwan hangne tang kawai ka jingmut kata kalong bansa kilang na banta ki artli ki tim ki bala poi sa kathong umdei ka basuk ban poi sa kathong poi tharai kan riu tli ki tim hanrai artli ki tim ki poi sa ka final kamlong ka basuk ban poi sa kathong rai ka don kam yangi iwei piwei ban don ka mensim na banta banyak saj ban lekai bah ban poi syakathong ni kermat scam nakaliang jungi kana kapor ni kitbok riang ya pi baro artli gitim ka soccer sport club bat ka D1 sport club sigentin hagane benta hagane ka final ru ko aban yoi abagi don ki weki samla kum uges benan nangpo ka disiplin jong ki pi player kan long ka bakam itnat ka ban yede dur bat ka juk ka bat mai ka juk ka bam siwa ka don ka jing ya pen inia para player kandon ru kajing ya peni doksa batkin no peniat kane kare gajuk ke balalit no sakbe pat ke jaka hagane ke jaka jungi kare gajuk ke balal la shai ki player ke di banlong susu balada apil ya kano kajing singa bakla jong kinong peniat ru henry apil da kalenti ke bajajai kata kare kajing pat ya pi atli kitim haba pi kino kajing duna jong kinong peniat ki referee ki linesman pide ban apil da ka musim ka bajajai kenang ba kaji lekai kan kiu ru kajing ba kan kiu ru ka kerdan long brimur riu kan kiu ru kajing sepu kum uplear bodan ka mensem kum uno ya kai usha nim doni ban IFP ya ka NSA Henry Ikerman bana ka por ini persang ni don sibun teli ki madan bat ke ga ba pikwa bat ke ga bangila kata ke ga ban kuwa ban ai ka kajing terang bat ki ka NSA bagi don sibun teli ki madan bat pilak bat pilek kaya kita di badan ki bani ila don kata ketiga ansuran ke bani don bat pika NSA
Takan teman-teman, kebeli sebun, yang sembilan enam takan yang display, sekarang ke champi. Fiber ni, fiber ni. Tak, tak biang mah. Akan ikaw ay yung top 10 na benda champion jong kane kalik kedamanta. Bagi lagi player jong kadiwan spot club mungkin sebhaban yang sa syuahang ne bagi ni Arisa ya ka pure ke jongki akan ikaw po. Untuk yang mereka trofi pada cash prize. Itu